Ka YouTube channel thir tu te chibai ule tun lai chu kanin mujing deu mol mola poni sela thil poi mo han soi ho atana I tom tak tak hi atheng vereng maya hi politics a abikin thil thar enge mo thu thar te kan han rethina thu in chu enge mo lom hianin thu dik riat te po hi a har thina chuwang chuanin pomdan nol pui kan nei theina turin thil tun nai thil theng te po hi kan ria the chin chin han soi fia hi tulin kan ria chu tun tuma po hian ei tun nai thu in chu langsar tak mai Mizoram State Commission for Women chairperson chung chang hi han soi tulin kan ria hei pi siral chandami Mizoram State Commission for Women chairperson atana ka kumin march thla ruata chu akuma over to nia soi an omawangle bang tura norna nasatak at omawangin tiang chuanin tun inrin ni mai khan banna an thelu tak nge ngeya sarkarin chu pomem engtin nge ti zui zel chu ke point kan rechia mai lova tuna chuanin poni sela hemi chung chang hi han soi zau de hlek a thain ka ria a chung te chu in soi ho le donila a thain ka ria a poni sela comments lama in ngai dan te po nang ni te pon ron tho ve ula tin soi bel duin nei te po han soi ula khang te po kha ke point a vain lo chirvek kha katum le don ani ti kha kan soi masani sela thange hey Mizoram State Commission for Women chairperson atan hianin pi siral chandami hi march kha sarkarin aruata atira po khan thomari de haka July pol te pon thu le late an han neya akum hi over to ani kumsom rupa per to ni ti te po kha ahun lai khanin anrinak naka engem po ni sela thoman rele ta deva chumi nuwa chuan tu hnaya hian September ni thum sa ni le somni panli thole ni khan Aizol Press Club MNF Party Legal Board 10 chanchin bumi te komin apian kum hi adik nge ni apian kumatanga chutin a sarkar service te le khatianga tanga chut khanin kum somruk panga hi per to a chuwang chuanin dan diklovania wangin dan kal ani hi chuan hei chu thil dikani lovani chuwang chuanin abang turani tin tu naya commission member atana ruat na sarkar notification po hi dan anga ti ani lovani ti in tiang chuanin bang turin an norta a chuta chuan thoman ronom tharle ta a MNF party hianin atira kasoyang khan tun ma duin lori to ma sela tun nu zela thil fin fiana emo angchi le kha chi sang te lom bel chho zela khan akum hi over toni ti kha anon soinon le ani ti chuanin hey September ni thuma press conference MNF party na ani nuwa khan atuk September ni li maya khan hemi Mizoram State Commission for Women en call to a nodal department itiang social welfare changtu minister pi larin pui khanin press conference a hemi chung chang hi ansoi fia chunjom vele a tin chu asoi fia na zui ang tho chuan sarkar thu puan na DIPR website a po hemi commission women commission chairperson le member ruat chung chang le dananga thil ti ani ti lam dan tlo chan lama kha dan bo che tom lo ti lama kha sarkar press release a po anron chuak nga la amaro choi sarkar press release hi kan haile dona tuna hian alo om talova imponi sela a press release kha na link te kalo da thaman boka maro cho link ka tang po han lu don khan om ta chuang lova khami press release chuani mia press release zong te kan en le ta namalte te kan en pon lo om to lova imponi sela sarkarin atula tilova ala thale ta ngai taila kha khachu soizui chem tu po omom love imponi sela tichuanin September nilia ministerina press conference an leya khan asoi fiatna pi siral chandami chairperson atana ruat ani dan asoi fiatna khan kumsang kha zakwa somruk apiang ani ti entirna lantirna birth certificate aron thelu awangin birth certificate ang hi chuan kum somruk panga alatling lova la pel lova chuwang chuan sarkar tan ruat thelo chan om lovani ti kha aron soilang ta a khatmi aron soilan ta khan MNF party legal board lam khanin etia minister inaron soi chuata ka chuan pisil chan dami hian kumsa zakwa somnga paruk nilovin sa zakwa somruk apiang anga lan na birth certificate anei
a the lu ta ni chuan he birth certificate hi alim ani theyang ti kha ngai dan nein tiang chuan birth certificate document lem siam thu boya kha FIR kha Bongkon police station a zirtop ni September ni ruka khan an han the lu chunjom vele ta boka tiang chuan thu kha kal chho ta noi noya ka tiang boro kara khan chairperson pisiral chandami po kha engineer khan ain nuk dok banna a the lu chunjom ta a banna le kha thui tak aziaka chung te po chu kan lo mu o me imponi sela thu dikriat he a har thina ka soyang khanin politics a thuin chu awm hian le lamin an thuan so ngeta le lamin an so nget boka ten chuan thuin chu om thina riat hi har thin khopa thu dikhimi puite tan chu wang chona thei chin han bi chiang do nila Mizoram State Commission for Women hi Mizoram State Commission for Women Act 2004 in asoyangin dan noya meichia te digna le chan vo hum hala mizo meichia te din hun choi kanga chutianga na thok tura dinani a ti chuanin an na hi poimo hle maya tin an thunei na po asanga thunei na sa tak pek an ni a Mizoram ina kan dan le hi National Commission for Women Act chumi 1990 dungzuin chumi entonin itimayang khatianga kan siam kha ni a tuta chuanin kha act noya khan Mizoram State Commission for Women Act noya khan he commission hi allowing ta ani ti chuanin Mizoram State Commission for Women Act 2004 noya hianin rules siam le ani a hey act hi chuanin legislator ten dan siam tu ten house an han duang porpora kami noi khana ti thil kalpui dan tur chikima kha zia sen pon ni lo chu rules ate tarlan ani thina act dungzui khan rules kha siam thin ani chu ten chuanin rules a khanin chairperson le member dang pasari te ba ka member secretary ru dan tur te khang te kha chiang takin ron langa ti chuanin rules a hian chairperson le member te kha kumsom ruk panga antlin to chuan khatianga tan khan ruat thei an nilova tin kumsom ruk panga latling lo thet pokah ruat lo ni ta se kumsom ruk panga antlin to chuan an chuangai ti nani an na khan thok chon jom thei to lo ti kha rules a hian chiang taka zialan ani ti chuanin Mars ni ret sang ni le som ni pali khan sarkar notification a chuanin pisilal chandami chairperson atana ruat ani thu hi alo langta a ani hi MC cooperator nilai ani nge a ti chuan danin kumsom ruk panga tling to chu chairperson atan ruat thei ani lo thu ataran lai khan sarkar document sang ama po sarkar na thukania pension na le kha tiba ka ko ran record te po kha lo lang ta zela khang han en khanin pi chandami hi commission chairperson atana ruat ani hi chuan kumsom ruk pariat na amang mek ti kha alo lang ta a chu chuanin helai thu hi aron abo ro heron ti sang chauta ani ber ani ti chuan pi chandami hi Mars ni somthum pakhat sang ni le som paruk a khan kumsom rukatlin to wangin soka na atangina pensiona research officer ania HNVT department atangina pensiona chuan superannuation pensiona achwa thu a hi sarkar department planning and program implementation department point notification mangin tiang chuanin Mars ni kwa sang ni le som paruk khan apuang zara notification kha ati chuak ani kha ti chuan hemi kai noya hian ka soyang khanin ahun laya July pol te po an lo hemi chungcha hi an lo soi chuak to khatiang thil lo om nek to ni wang khan RTI chan na te aron lang ta zela chuta chuan RTI chan na po chuan Mars ni somthum pakhat sang ni le som paruka chuak ani thuwa kha pension a chuak ani thu kha aron nem nget le a ti chuanin Mars ni somthum pakhat sang ni le som paruka kumsom ruk atling to ani chuan chairperson arot ani hun Mars ni riat a hi chuan kumsom ruk pariat na amang mek to ti kha alo lang theita ani social media lama Mizoram Presbyterian Kokhan Sinotina baptisma achan hun pilal chandamina achan hun ariko tatipo kha social media lama ron lang le ta zela chuta chuan a date of birth hi ni somthum thlathum sang zakwa somnga paruk ti kha aron lang le ta zel bok ani ti chuanin kumsa ni le somni pakhat akhan le taila khami kum tir lama Aizawl Municipal Corporation in thana khan ward number 3 a ZPM ticketin pichandami hi adinga
hemi hun lai sang nile som nile pakhat January ni soma ama Facebook page mi puite votura somna flyers ada chua po khan khati hun lai khan kumsom ruk pathum mi ani thu tarlan ani boka chung te chu social media lama dak choi boka kumsa ni le som ni pakhata kumsom ruk pathum mi ani to chuan chairperson atana ruat ani hun kumin march hi chuanin danina phalchin kumsom ruk panga khachu apel to ti na kha alo ni le ta sel bok ani ti chuanin September ni lai nia social welfare minister pi lalrin puina chanchin bumi te komna khan dan diklova chairperson heruata ni lova sarkar chuanin chairperson nilai hianin women commissioner ruata ni don khana birth certificate te ron thelu turin sarkar na tia aron thelu ang thlapin kumsa zakwa samruka piang ani achu wang chuana kumalo overload ti kha pirin pui khan asoya ti chuanin pisilal chandamin kum sa khaza kwale somruka apiang ti lanna birth certificate anei thu ministerina ansoi taka khachuan tin kumsa khaza kwa o kumsa ni le som paruk mars ni som thum pakhata superannuationin a pension to boxia wang khan tiang chuanin minister ina birth certificate asoile a service record te aloin mil lo ta nuaya khatini taka khachuan certificate birth certificate sa zakwa samruka kum sa zakwa samruka piang anga alanna anei thu lo lang ta kha minister tu soi tang lo lang ta awang khan birth certificate diktok lo ale memo tin fel tok lo emo a om ti kha ngai dan lo om le ta khami ni wang khanin document lem anga ngai the lo ni ta document lem siam khachu thil serious tak alo ni box sia wang khan MNF khanin FIR Bongkon police station anan the lut vele ta khania ti chon he thil hi aboro hi asang ta em mai ani FIR an thelua hian lekha poimo alim siam emo ti danglam emo chumi manga midang bumna kan tiang chi te hemi birth certificate shrim alim siam le atak anga man tumna le khalem kol tiang chi ho khatiang shrem theina dan hemi BNS IPC kan ti thin BNS kan thlak ta kha section 336 337 le 339 te bo chiatna a om ninge ina lang ti khan FIR khan zia ken tiang chon police te kha chui turin an ngen ta ani ti chon lai hian soi zau de lek chak oma IPC 336 337 339 te chu engtenge ti kha zo na po khala om vele theya he criminal law thar kan manga tunma o BNS katina tunma IPC kan ti thin kha BNS ti lo ni ta BNS 3360 chu forgery kan ti ni china ka soyang khanin le khalem ti danglam le khalem chungchang khani tin 336 hian clause sang oma clause 1 clause 2 clause 3 ti te oma khata khan le khalem siam forgery ro kha chi sang kha omani chuta chuan IPC 336B ka hi clause 2B hi non cognizable ani line clause 3 hi cognizable offense antia 337 hi non cognizable ania 339 hi cognizable offense ani vele cognizable offense ti le non cognizable offense ti kha soifia le khan ngai ta cognizable offense kan ti hi chuan poi khoina serious deu angai police tena magistrate phalna anlak masak ngai lova police tena nuan sui thei ngal na aniang chu case anzialu ngal theina FIR anzialu ngal theina tikha cognizable offense kan ti ho chu aloni hei tuna po hian cognizable offense entinan BNS 339 te phei kha chu a maximum punishment a femna sang ber po kha kumsari lungin tan le poisa choi tir ti te aloni ta daya tin 336 clause 3 po kha chu tiang tho chuan kumsari thleng lungin tan le fine ti te kha a hremna lo ni ta tiang chuanin hrem theina kha asang viau maya hrem theina san chuan atlang puin soyang deuh khan cognizable offense ani tlang pui thina chu magistrate phalna la ngai lo police tena investigation anti ngal theina kan tiang chi kha ani ta chuwa chon FIR lut po hi FIR serious angreng takani ta
tun ma kha chuan Supreme Court ruling tam taka oma FIR alu chuan police ten cognizable offence ani chuan case and register ngal turani ti te Supreme Court ruling te thena maro chu dan thar kan man ta hian BNS noya hian FIR lut sim kha police tena inquiry an han ti masak theina tur provision te kha aronom ta atuna hian police te hen tin ngen ti kan threlova inquiry anti mek te po ani mai theya emponi sela helai hi nia thil tak fin fi alo mani chuan thil serious tak a om chho thei ani ti lai kha me han soi fi anan kan tar lang mai ani a emponi sela kha thengang ti na ni kherlova achan chu thu nei tu te ne na thlen ani to a police ten dik takin fel takin thil anin fianga ti chuanin thil dik chu aron lang mai don ani ti chuanin social media lama hianin thil pakhat le chuan pisil chan dami hi abai data ama enge ni a hna lo tho to le achan chin ziana pakhati social media hian adar boka chuta ain zia dana chuan kumsa za ko somsari panga police department a LDC kam tai pisin athok to nia tarlan ania chutini chuan hei abai data kan mo hi lo dikta sela abat certificate kumsa za ko somruka piang ani boxi chuan sa za ko somsari panga a sorkar na tho to boxi chuan kumsom panga mi lek nin sorkar na thok tina te pokha alo ni le zel don boka chu wang chuan hei chu chui chian ngai le fialo hi om chho ta viawani ti te pokha kan soilang ve hrim ni sela ti chuan pakhat le chuanin member tharruat chungchang hi anita a hey Mizoram State Commission for Women member atan hian notification hi tuna ading la ya hian October ni somsa ni le somni pathuma chua ania chu mi pasari ruat ania kasoyang khanin an trama kha chairperson le member te kha kumthum tram ania kumthum emo an manin kumsom rupanga an tlin thlengemo ti kha anita a ti chon October ni somsa ni le somni pathuma member pasari ruat ania heng member pasari te hi nia khotlanga poa mi zaom tak te anjinga mi thlen khat chu an nia tin anjinga pahni te hi kum over to an newa in an lo bang to a an ma ni in ti chuan member dang pakhat chu chan dang wangin a bang boka tin adang pakhat lo ma chu kum over to wangin bang le mai tur ani boka chuti lai chuan member dang pathum te ro chu an hun ala top lova ti chuanin heti chung hian member ni lai te hian ban na an the lut lo chung le an ni ho ban tir na thupek emo khatiang emo kha siam chuang lo khan sarkar khan August ni somni pariat kumin khanin notification masa khalu alanin member thar pasari arwat nan le top mai boka hei hian soizui a hlo na sa le mai boka achan chu Mizoram State Commission for Women member te ban an ni theidan hi khami kan soi adan pui he commission din adan pui Mizoram State Commission for Women Act 2004 section 4 noya khan ain ziak thladiat diata hetianga ban an ni theidan turte chiang taka tarlan ani chung hian an act le rules lama khatiang kha ati dan tur kha chiang taka achuan lai khan member ding lai te hi ban an ni na thupek kha sarkar khan achua masalova kasoyang khan member pathum te kha member la nizom thei an tram mang kum khat pola mang lo anita kum thum tram anita chuan member pali dang te kha chu pathum man bang to a an kum over wangin tiang chuanin pakhata kha kum over to bang le mai tur a om boka pali dang kha ol hrim dona tiang chuanin pathum la dinga te kha la oma te kha October nikum October mai ruata kha kum khat po tram la mang lo wakha tiang chuanin midang pasari khan ruat nan anita a chuanin dan mumal takawma member te ban tir thei dan te om veka khang kha zom chuang lo khan order masa kha supersetin order thar han chu nan top mai kha anita a hei hianin soi a hlo talo thelo bok a ti chuanin chansin bumite achang tu ministerina akom na pok kha han soi le taila khata khanin pilarin pui khanin
member ruat thar te chung changa khan department in kalphung thazok turanga in district sang te represent tu om ve se tin member te hi athar veklo lo ruat ni se tin rela ti kha asoya Mizoram State Commission for Women hian chakzok le thazoka meichhia te tana na atho theina tan hei ruam manna siamani atia ten member ruat chungchanga sarkar order masa MSCW Actemo rules noya appoint anni lem lova chuwangen dan manga ban kher tu lova ngai annia sarkar executive order le executive order khami kha executive order achua kha executive order vek manga thlagani tani ti angkhan khami nia pi rin pui press conference nei nia khami chhun zom na angangai sarkar press release a pohanta lanania maro chu ka soin kan sarkar press release khami ni mi kha tuna chuanin lak thak alo ni to amaro chu copy ro chu kalo la chuak man thunga ti chuan sarkar tu chua member ruat thar chungchanga hi chuan department in kalphung thazok turanga in district sang ami te ai o omve se tin member thar te hi thar veka ruat ni se tin rela ti lo lang lai hi apom omem ti kha soizui le tulin ka ria a member pasari ruat tur an ruat thar zinga khan longtlai lunglele champhai district headquarters ayo mi pakhat theu ruat an ni adang zong kha chu aizol an ni le thomaya district dangzong in ayo an nei ta chuang lova chuwang chona soifia na kha afia fam kim tok lo ni ina langa tin district headquarters ayo ang zonga in ruat na tur in ruat theina tur kha khami act le rules hemi women commission act le rules a khan khoyama khan a om ran pa chuang lova chunglai te chu enge ni afia tok lo viavin country a member chu danom sai na soyanga ruat mai turania danin aruat dan tur kha asoi veka an tram tur soya tin ban tir an ni thei dan po asoya kha women commission in na atho hlok pha dan tur le sum sen bel tur te ne na han en phe chuan district dangami te han ruat kha afu berem ti te po ngai tu na om theya achan chu an kalna sen so te meeting turan ron aten na turan sen so zong te sarkar na pek atul dona khata khanen district dangami te district an ron represent chu thavia ma se district kha district kimin kan ti thei don chuang lova chu tu na po soyang khan district headquarters pathum longtlai lungle le champhai ami te theu pakhat theu angkha ruat thei an ni ta chau rim chuta sum sen so bel turle commissiona na atho hlok sot dan tur lai kha han buk taila tuna sarkar sum har satna to chau mek nena han khai kin phei chuan kha a hlok viavem atulem ti lai po kha zona om thei le sarkarina sum peipun sum lalu ti pun atum mek dan nena han en mil phei chuan ain me chem ti po kha zona om thein kan ria tina rim hei dan awm chuan dan anga thil ti kha tur kha ani mai mela ta hian supreme court ruling athu hi moi ti deuh mai hi kaneya chu kan chiar ve renga where a statute provides a thing to be done in a particular manner then it has to be done in that manner and in no other manner atiani awm je chu danin thil ti dan tur soyani chuanin chutiang chuan ti tur ania chutiang ina danina asoibak ang chuan engma ti lo turani ti kha supreme court ruling hena thu hi moi ti deuh mai kan e chu kan tar lang ve rim main chen ve tan po tin heng dan le hrai te hi nya ka soyang khanin Mizoram State Commission for Women Act le rules ang chi te tin member te khatia han ruat le han ban tir theina dan fel fai tak aek le rules a tarlan ani lai khan tuna hian in nialna ta a athenin executive order in member lo ruat na te chu a thia thei lom ti kha ngai dan ta a amai ro chu in nialna kha atop mai don lova in nialna ti top theina tu chu ko takalani ta a amaro chu ko ta hianin lungoi lo na neiate kha sarkar malak nai ne mod sarkar thutluk na siami ne mo a ngong chumia wanga lungoi lo te kha ko ta hian an kal thina tuna hi chuan han en mai hi chuan member pathum tram la nei reng si miza tak an ni attend page ka soyang khan university ya professor te an ni a tlom nga ya ramle namtan
kan ram meichhe te tan kan rama meichhe te din mun choi kan nan tia an thiam na le an theina te ram ta na man ve an du awanga member a ruat an ni na po pom tu te an ni ve nge yanga tom ngai thok an ni hlo po chu tianga omani san lova khatianga ril ru tlom ngai nge ni thanem ngai taka ram ta na thok tura impeten ni la ya hetianga an ma ni mumal taka han top tir po ni lova midang han ruan nan top an han ni mai khan ril ru te po anang nge inarin oma chuti rol chuan ko ta han kal turang chero chuan member ni kha an wachak viau don lova tin member wani chun zom le po kha adu pon du kherin arin om lova chu wang chuan an ni hi chu ko ta an kal du arin om hau lova lelama tuwe mo kha ko ta wakal ve ngot thei kha ni lova chan chu agrif party khamia wanga lung oilo a ngonga te ni lo kha chon ko ta valu pui ve ngot thei kha ni lova chu wang chuan helai chung chang hi chu ko tina mumal taka interpret dan hria ta cha khom viau in kan hria a lut ta sela maro chu ka soyang khan helai member pathum la om chun zom theite midanga an han ruat nan tak top mai te hi ko ta chon an kal du hau don lo ti hi chiang renga chan chu tho chun zom po an du hau ka ring lova chuti rual chuan court interpretation ero chu hriat acha khom ta hrim hrimani poni sela ka soyang khanin heng member han ruat nan top mai te po hi khotlang le hemi mi pui nol pui han ngaya po miza om tak tak te an ni a university professor te an ni a mithiam tak tak le commission tan po tholok tak tak te an ni kan ringa ka soyang khan rong bol na ram ta na an thiam na le theina te tho ve duwa rong bol na thin lung pu chunga hlo po nei lova khatia commissioner member vania engemo kan ram ta na tho ve duwa pen chuak te an ni ti kha chiang renga dalina soyang po zom lova midang ruan nan an han ni top mai hi an tan atlom thlak le don ti hi chianga ka soyang khan member ni chun zom le pon du hau lovang chuti rual chuan hetianga an tho that le that lo wang lampo ni lo an thil ti sual engemoti diklo danina soyanga ban an ni chan tur khop thil ti diklo emo meeting kal that du lo emo khatiang an nei po ni lo the pato pathanem ngai taka an chu an tho vela ya midang mithara han ron nan top mai ro hi chu an ta na za thlak leanga an ril ru po an leang ti hi achiang le ni emponi sela hey sarkar hianin adu zong le angai poimo zong te thok turin emo tho pui turin emo political appointment ngoi ang chi te asiam thin ti hi chu kan hrea kan hretlang veka chu sarkar kalphung po ani na chin a oma entinan executive order in eng body emo eng committee emo te andina tiang khanin an du zong te an tho pui thei tu zong te le an tho pui chak zong te pon yang chu khang te kha political appointment te sarkarin engamo sa ta siam thin ani heng te hi chu sarkarina enge ne athu nei na liao tha tianga kalpui tur a prerogative te pon yang chu sam thuin an soila khang kha ani na lai a oma chu tu ma point an soi sel ngai hau lovani amaro chu Mizoram State Commission for Women hi chu kasoyang khan parliament dan siam zul zuya chumi en tona Mizoram ina dan fil tak siama adin statutory body ania executive order mga sarkarin adin anilova kan rorel na insang ber Mizoram ina rorel na insang ber kan assembly house dan pas thap mga din ania chuwang chuanin aza omani statutory body reng hi chu aza oma kan rorel na insang ina dan apas thap noya din ani chuwang chuan za taka women commission po hi adin zel theinan tun sarkar ani emo sarkar lo om le turte emepo ni sela za taka enkol hi sarkar mo phurna le ati tur ani tuna kan kaldan rok han en hi chuan adik taka sai chuan commission member han ni le tur tan te po hian a in thlarun om lek thei don mange chuwang chuanin heti te nuai lo deuh hian heti ang hi chu ngai tuna fim taka seng chunga statutory body kan nei kan dan siam tu tena khun khan taka assembly house an pass
thap dan noyadin hengang ho te hi chu za taka kanen kol hi apoimo tak zetin ka ri achung te chu thanem ngai thila kan ramta na thanem ngai na o ni bokin kan soivele a heng po ni sela he thil hian thil thazok ring chuak sela kan mei chia te tan din mun choi kan nan an dikna le an chan vo tha taka hum hal ani zel the nan Mizoram State Commission for Women hi za takin that takin tiang chuanin sarkarin adin thar nge yang ti po be seila chu chuan kan ramtan kan mei che te tan mason na tam tak thlen se ti kha ke point mimal taka thinlung taka kadu dan ani a chung te chu zanina hian tun tuma hian in nena kan puang chuak vele mol ani chu hun kan le zel tura po thil poimo trul nia kan hriate kan la soi ho chho zelanga nang ni point comments lama khanin in ngai mo zong te tin in soi bel du te ponianga tiang chu thanem ngai takin han soi ula ke point a vain lo cher ka tum don ani ti kha kan soi non le ro se ole tu na tan chuan du to le photang le